खुरुमजरी ISTV पाउमियंग ताबिरिब सिंह तराम नोकजरी ngasi मरुब पाउदा National Highway 2 da Sing Ningkhai badagi lambi phawdana leiriba mafam Works Minister na yengsinkhre Imphal Jiribam lambi da BRO gi thabak khusuda pendam phangdokhre Mahiroi nupi macha ama boarding da thengthana lai haibagi damakta chaifam tana phurakre amadi High Security Registration Plate Center ma Transport Director M Luikham na MSRTC complex ta hangdokhre Auzu pau shanong pijari Haukiba July ki tang taragani thogi ahing nong yai dagi National Highway 2 da Kohima ki Feshima da meter chanirom lambi namthaki badagi Manipur da darkar laiba polam pushilakpa yadana leiribagi matang da Works Minister Dr. K.S. Ratan Kumar na hakthengnana chatuna yangsinkhre Khongchat aduda Works ki Principal Secretary Additional Chief Engineer Mau gi MLA Dikho National Highway 1 gi Executive Engineer National Highway 57 Truck Owners Association amadi Transport and Drivers Forum gi miusing su saru yaki Minister na lambi phauna ba yadriba mafam aduda thabak suriba taramanga suba BRTF ki official amadi Nagaland gi Chief Engineer yauna Atuba matam da lambi adu phauna ba yana ba yengsin ki BRTF na suriba thabak kusu adu ahing til naidana suduna hiana khumang sausin na bagi damak Madugi apamba Minister na phongdoki BRTF ki makai degi su atuba matam da honagani haki nong taba maram na thabak su da kutong sa da ka mayok nei adumakpu nong tadrabadi numit tarani gi manung da lambi asida mal pu bagari lan ba yagani adumakpu nong tarabadi kyam kuina changani haiba ngamde haiba wafam Colonel Taj Pal na phongdoki amam da lambi asima pung phana lan ba yadriba phawba bypass obiya ba lambi thidoki bypass oina Kohima dagi Punan mai phawdana Malwe Road amadi Kohima dagi mau phawna ba yaba lambi tim aduna chatuna yengsanki khongchat aduga mari lena Minister na phongdoki bada bypass oigadaba lambi ase nimit humni gi matung dagi mal puba gari satpa yana ba mong semdana ba official kaya da pautak pikre mal yaudaba gari di hana gi lambi ase da satpa yagani haki Minister na makha tarduna nauna semlaba lambi ase da mal yauba gari kaya satpa matamda security gi dakar leiraba su pigani adumakpu gari singna ton hena pudana na wa phongdoki nakalamarom da Imphal Jiribam lambi ase sakana mirai balaite BRO na semani State Sakana khut thingzindabani atmakpu thabak khusu asidi pende haiki kauthokpanate masi akoi yam toina akoi monitor toi akoi review meeting si ai samaki level da akoi meeting toi honorable CM gi level da akoi meeting karak toi adigi akoi field da dum chali then adugi mathakta akoi gi monitoring committee ma lai akoi gi high court ki madugi instruction abai makhada Handak to recently ko additional chief engineer ko kewi ai no jam kanna hai badagi mo koi saloi aduna masi kauthopul ite tawbada bu difficulties i akoi gi state government gi makhada leitaba masi akoi gi yamna maru ba lifeline ina akoi de masi tawde adabani haiba ma whereas BRO gi di makoi gi da mo gi zu on makoi gi difficulties lei mo MRT da chatpadan mo defense ministry gi da mo gi channel ji ayog de adaba approval ngai ba sanction ngai ba adun matam je laweba whereas State government ki dadi akoina urgency emergency nature oiragadi akoi ki moi ki center ki paisa ji ngai dana madu ki darkar matung ne koi state plan dagi ni khangde any available fund dagi masi tawde yada bani ha dana koi paisa ji same Additional Chief Engineer Tembara phongdo khibada Imphal Jiri lambi semdana ba State PWD na khanglo lokshan bada BRO na yadabalai adumakpu Imphal Barak phawba ahanba phase oina State PWD na paina ba honari lambi ase yamna maruiba lambi amani khanduna driver parjamiam amade association kaya pullaga semba laikhrabani BRO na paiba maramna hekta junction ba yadabalai state na pairagadi center dagi paisa lakpa ngai na State PWD na semba yabani BRO di makogi account da share laktaba makaidi thabak sudi haiba wafam makata na temana phongdoki akoi beneficiary among waina su monitor tawba time to time progress monitor tawba dagi hena fund akoi control la leitaba akoi executing agency ja akoi no oidabi issue ma akoi honorable minister na fund bigre ado hojik akoi da pira agadi even pai de ngai pe 2005 or 2010 ge toy do pai de matam do da chesel laga akoi na I think even transporter mai amam na mateng panga PW na ko crore tara amung spend torga nung mai amam thadar ga JCB mai am in gi bi issue mai am ni chang madu tasing mai di yad ba port am de adu state ki interest madu sarkar na tong ba port am ni duga adu mi gi maram da mi gi jurisdiction am da changsel laga ko thawak tok chelu ba pota amani tasena haire ga di ana ko na madu gi issue khara laktana ko du moidro to gi
nupi angang da mute minei chathaganu haina kholau kaya lauring iser kasida class 9 gi mahiroi nupi masa ama boarding da numit humni thengthana lai habi damakta saifam taba makai phurukpagi damakta achouba irang thorak tokre to dosi haukiba July gi kungani thoida yangang pokpida leiba Emmanuel English Academy da thokibani to dosi da chenari ba oza adudi thangjam ragumani sahi niputaret leifamna kurai thangjam lekai digini aduga mahiroi nupi masa adugi mamingna khongban tabam Bobina Debi Sahi Taraga Mari Apok Paragu Maitei Nongoda Makhala Kaidini Hiramasaki Matang Dangasi School Sigi Management Committee Secretary Nupi Masasaki Mungi Miu Singamadi M Suyauna Puna Bab Taminanaba Bipam Ama Pangtokre Bipamatuda Victim or Binipi Masada Pondor Pagi Matumina Maki Masada Pugri Topadagi Boarding Sangdaba Numitagi Numit Humni Chontana Zanglubada Ankagi Ozara Gumani Hadibu Sina Lisa Nakalakibani Haki Tongadu M Sunayam Nakana Yaning the Fondoki Loina Oza Sigi Matakta Convention Longanava Committee Secretary the Kanki Secretary Nasu Oza Sirok Tolagani Habi Tazaba Piki Jarakasida Samuro Doliba Little Master English School the Sakandabasing the bomb Tamzindunaki Akang Ton Kibagi Taumbu Yam the Kana Yaning the Bofondoki M Sugi Ayus are the Secretary Manjitna Todok Adu Matungdam Hona to Unbidana Apil Toki M Sugi Vice President Subhash Chandra Sanasamna Mairo Pimasa Bobina the Sataki Tonga Yam the Labak Tiba Tongi Todosigi Matang the Chenri Bozara Gumani Mataka Convention Longanava School Management Committee the Kangalagani Haki. Asugumba Yaknaba Mada Kangedaba Yang Togadaba Tongu Maheri Pimsa Mada Yam Timmonda Sokonba Fubas Evato Webse Yam Suna Haksana Lawi Amadi Maheri Kudai was Singapore Haina Tamagana Ozasigi Matata a convention Tokanava School Authority da Yam Suna Amkana Ravena Apil Totari. High Security Registration Plate Center among us Transport Director M. Luikamna MSRTC Complex na Hangdokre. Tormatuda Impal West ki District Transport Officer Ais Mani Amadi DIPR ki Director W. Rajensu Saruyaki. Director Luikamna Pongdo Kibada, Hausuki Matamda Manipur the season Nariba Gadi Sing the High Security Number Plate Pan Bahibasiam the Tangai Padabamani Masina Huran Sintito Bamio Sinding Aktopangamadana Bom Pokaiba Amadiate Toto Kayada Matombaram Kangdaba Number Plate Season Nabadiki Tingmangamani an over number plate Makal Asida device Kaya Habli Masigi Kanaba Prazamiam the Lobby Hiki. Crime machine is Hangapanina, the Kogi technology is advancement or crime Tokdan Abagi, Gari, Gimatang the SSRP in the Chow Namating Pangbayan of Port Amoina Lazy. Any Gari stolen vehicle is a detector Nova had it. Gari is Magi number plate, registration number plus Magi engine number, chassis number a coin of checked over the computer that talk with the matching waiters. Then we know that she registration service P Bagadi is stolen vehicle and detect over number. Manipur Sarkar Amadi Indian Oil Corporation gi Apun Bulaching Makada National Highway number 37 the Thau Lobasatpada Indian Oil Corporation gi Retail Outlet Transporter Singdi Miam gi Damakta National Highway number 37 the Thau Lobasakigani Haina Retail Outlet Transporter Singa Sahi Togduna Thador Pachero Laman Hari Sakana Tubumatam the Kudung Tiba Toktanaba Patabalambi Saruk Sing repairing Tobu Thau Puba Tanker Singbu Scott Singna Mamang Taduna Puna Nabasin View Hainasu Cherolosina Kangalagni. Mount Everest Singdon Matolom Naka Kibi and Bidyabati Chanubungasi Liberal College Governing Body na Harau Tayan Okre College Authority Teachers Amadin and teaching staff Singiweba Mipamasu Pangtoki Yasiki Tromatuda Governing Body Chairman S. Bobo Secretary Y. Marik Chan Governing Body Secretary Waramba Y. Mangi College Asiki Principal Dr. Kalendra Amadi Vice Principal Dr. L. Chandramani Nachingba Musing Saruyaki College Asidagi Haukibi Chinkaro Bidyapatibu Governing Body gi Maketi Lupal Sing Tara Piduna Pungning Tawatki and Bidyapatina Mount Everest Kabat Tenakiba Awanuagi Warising Miam the Paudamki Governing Body gi Hanigi Secretary Y. Mangina Human Resource Saukat Hanba Pritibigi Muekiana Honariba Kaya Asida Edet College Singbo Sakana Midabi Basinuaite Edet College Singi Wali Boza Sing Amadin Teaching Staff Sing Sakana Miang Sangbi Waiki Lady Manipur Sarkar College, Amadi Private College, Cadet College, Haidana, Yam, Hantava, Awamanda, Kang the Lady Messinga, Masin Yagi, Putang the Amtam Manipur Sarkar, Pauji, Lemon Adum Water, Wazan City, Employees City, Kudum Benefits in a share, Hajita Panguna.
Samarom Nagar Panchayat ki additional BPL family chamaga yankhai ki phangpham thokpa cheng phangdre haina Samarom Nagar Panchayat ki councillor and Sahin Bina Paumir Singh da phongdokre Samarom Nagar Panchayat office da pangthok ki pathoram maduda chairperson Hidam Hemabati amadi councillor Atai Singh Su saru yaki councillor Sahin Bina hai ki bada DC Imphal West na councillor Singh da sakti piduna yum amada 10 kilogram kunthra manga ki chang da pigdaba imung sing khangatuna maming matha pikhrabasu cheng phangnadre masigi matang da thigalubada Mars ke tang kun gani thoida mioi kharana cheng thokre haiba mari renaba singna khanghalakle mangkhaba sing asi kadai da mang kibano haibadu minister amadi chief minister na yengsin biu haiki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯃꯨ ꯅꯒꯔ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯏꯗꯤꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯕꯤꯄꯤꯑꯦꯜꯒꯤ ꯆꯦꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯝꯑꯦꯜꯑꯦ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯦꯝ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯃꯦꯅ Chairperson ai Semabati na phongdokibada masigi matangda wangoi kendra ge MLA da phone tawduna hangluba matamda kihanbagi thabak phawba chataraki hari thong asi pendi hana phongdoraki nang adumai hargadi ai nang kapthaplura haiba ai isamak ai chairperson ni adumakchu koi MLA na bira pal legi aduga ngasagi mana amaga nang beneficiary jingai nang khaningba mi jingo khanba yagani ai won mangon da changjaro singwa to hagi balai singwa koi MLA gi am fajada ba sumba koi hauji ai samoya ga chagi chairperson ni sigi phone da sumba na harki je singwa zo nuaje Center for Human Rights and Duty Education Manipur University na sinduna lecture hall da human rights ki matang da numitari ni chupna chatharakpa training program ngasi lotion kre lotion magi thorom da DGP Y Joy Kumar Center for Human Rights and Duty Education Manipur University ki coordinator M Suresh Kumar Manipur University ki students welfare ki din RK Hem Kumar Manipur University ki registrar N Lokendro All Manipur Bar Association ki president Khaidiam Mani DIG Range 1 Clay Khongsai Freedom ki editor RK Ranendra Singh Maruiba Miwai Singh ngasi ki thorom da saru yaki Civil society organizations sing emhuching police personnel sing amadi mahiru sing nasar yaki ba thormaduda khaidiam manina human rights protect tobada police sing gi chawr ba thodang lei police sing na ningthina thizin bagi thabak chathar gadaba amadi matam chana sar sit thagatabna masing yamlaba case kaya panduna lehen ba si human rights khongauna bagi machak ama uheli police officer khudimak ain ningthina khangba tangai phadi haki Secretary Principal Home Secretary Suresh Babu Napiba Supreme Court Secretary Babu Counter di Ibamga Human Rights Arakna Thaba case taru kula kanu to bido inquiry to bido adu mati mani lena state counter da bibada state sida na haru da mani lena ba ke chai ko sai manu da case la kumada vision ko trama pan chapter chuna ani thaiba ai kadang solution ai ko vision chapter DGP Y Joy Kumar na democracy sat palibakta praja amasung policing ain munna khangadabani crime da chenari ba amadi victim sing na achumba amadi aseng report kaya pidabadigi judicial inquiry tawda thuba matam da report thagana bahona bada khudong sadaba kaya mayuk na hali haiki What constitutes human rights? I think the Kanun of the human rights of Odoki, I see history, I see human rights body form through the ISIS, Masih Bakana forever. That will be able to understand human rights. I say, you know, Masih Department, you know, Masih that all that is there. You say, ladies and gentlemen, let me tell you that the expedition and the yearning for justice, liberty and equality, I don't know what to say. This has been endemic in human beings. Sora Minau Kul Amadi Sora Muslim Kulani Marakta Nuksinaba Marida Singsep Thazanmana Lamdamasida Santi Propangamloi Haina Muslim Council Manipur na Thador Pacherol Amana Hai Mamangda Union State Minister Palam Rajuna State Asigi National Highway Ani World Class Thakta Ontokani Haina Thazaba Pirambadu Thabakta Ontok Tringi Charakta Amukshu Handak Union Minister of State Zitendra Laklam Laga Lambi Sibu Shamzan Gani Habu Wapamasi Miyamna Yeng Bachangi Haina Janata Dal United Manipur President M Tomina Pongdokre Wapamasi Ngasi Babu Prada Labor Party Sig Opista Permission Unobama the Pongdokibani Yasiki Pamada Janata Dal United Manipur Vice President Limzalet Haukipna
ꯊꯤꯡꯉꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ PDS ꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯧꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ M ꯇꯣꯝꯕꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 13ꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯌꯥꯎꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯆꯦꯟꯅꯕ NSNIM ꯒꯤ ꯂꯤꯚꯤꯡꯁꯇꯟ ꯐꯥꯔꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯁꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯅꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯣꯟꯕ ꯊꯤꯡꯂꯕꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯐꯣꯡꯅ ꯌꯣꯜꯂꯤ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ मिनिस्टर लालमगा जेरी लंबी वर्ल्ड क्लास की थाकता सेंगतना नोंजू नुंसा खाइदना चप यानब सेंगने लौथोलंबा थमोइन पाथोक्तबा अदुगा मणिपुर सरकारना हिदांगुनागी पोथोक पुनमक थिंगनी हाइना लौथोकपा अदुगा ngasiना बाजारदा करोड़ करोड़ की पोट पैदना योनबा जड़ा तलब अदु हिदांगुनागी चुरुप करोड़ करोड़ की पोटल लेबा सरकार से थिंगमगमदबा ngang wa ngakpangam sigum sarkar se जनता दल यूनाइटेड ने यामने पेंदे हबम मरक लौरेंबम लकाइदगी माइबम रोनेल कुमार कौब सही कुनगतरेलोम सुरबा मियोय अमंगांग जुलाई की तांग कुनगमरी अयुक पुंग निपालोम ताबा मतमदा मयुमदगी थोखिबदगी थिबा खंगरे हरी माग फुट मंगा इंसी ओमलोम वांगी माना थोखिबा मतमदा वाव थांगनब मचुगी खोंग्राव अमा सेटकी हिगोक मचुगी फुरित अमलितकी कनागुम सिंगना मागपु थेंगनबिरबदी अपोप मपा माइबम रघुमनी हबम मरक लौरेंबम लकाइ नत्रगना मोबाइल नंबर 9612455425 ता नत्रगना 87300922997 दा पाउ पिबियु हारी हौजक मरुएबा पाउ अमुका ने पिजरी नेशनल हाईवे 2 दा चिंगनिखाई बदगी लंबी फाउदन लेरिबा मफम वर्क्स मिनिस्टर ने यंगसिनख्रे इम्फाल जिरिबाम लंबी दा BRO गी थबक खुदसुदा पेंदबा फोंदोखरे माइरोय नुपी मसा अमा बोर्डिंग दा थेंगथना लाई हाइबगी दमकता सैफम ताना पुरखरे अमदी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट सेंटर अमा ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर M लुइखमना MSRTC कॉम्प्लेक्स ता हांगदोखरे आईएसटीबी की पाउमी यंग ताबिर बसिंग अमुकन खुरुमदगी